الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بالقسط صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Mümin her işinde mutedildir. Muhterem Müslümanlar, iman edenler dünya malı ile sapmış olan Karun'u şöyle uyarmaktalar. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyada da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilikte bulunması gibi sen de insanlara iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Orta yolu tutun. Müslümanın aziz, Karun kısmı Musa aleyhisselam bu. O iman ina bu. O keseki fakir bu. Piştihinge Allah azze ve celle ilmek daye ve ilme şma'dan zer çet kere. Şma'dan zere. Ve devlemend bu. Hata rengeki ve qasr aba kere. O komek ya insana bzahmeti tşya müftet khazinet ve hel kere. Hend devlemend. Ayeta destpeki deşi mexwandi yen iman inayn Karun hişyar ettir. Tabi ve zenginliğe xwelber neger ew şreber ew xirab. Hedi isyana Rabbi alemi azze ve celle ker u ya peygamberi u ker. U guhe xwane da şiret aş. U gu dava ev zenginliğe min jber ew ilmel nimiye şuwe zanebuna mine ve nehateri serve isyana xwe devam kir sehareke millet rabun berê xwedanê ne ew ne qasra ve ne jî xizînet we nedîtin ji bo ku bo we bibte ezab و حتى رجا قيامته جي او انسان تن بوا بفتع عبرت رب العالمين عز وجل او برز بني اردده بقصرة وفا وبخزينة وفا شبركو حد خدا نسكن حد خدا درباس كر مسلمان عزيز دين اسلام دينك معقول ولسر حد خويا ويفت دينتها قبولت كان اف دينا امر واجد كان اوجي معقول بن ولسر حد خو بسكن دنيا وتشتي الدنيا اذا اف كائناتها رب العالمين عز وجل حميد زفرينا دنيا يال دوران توي و دوران روجي جهسكنا دنيا ويا هيف ويا استيرا حاتنا باران يا برفه شيمبونا شينكاتيه ويا زراعتي زيدبونا انسان وحيوان وسائر حميدش رب العالمين عز وجل وحدك
حدودك دوید چکری اف دنیا امتیده هگر بچک دی نزیکی روژه ببد دنیا ده سوشت چطوش دنیای ده نامینه هگر دورتر ببد دنیا ده بتا جمعت دیسا جیان دنیای ده نامینه بارانش حد خو زیده بید بتا لیهی و بتا آفات برای خواب دنی لیهی ویتین آفات ویتین الملك زهایی واتین الملك باران نای الملك درجات دنیا یا گرمی و زیدت به حرارتای و زیدت بد بویجی انسان گل نخوشیات بیند گل تنگاویات بیند جبر چه؟ جبر واکر یارد انسانی یکو حد خود درباز کری اقلیم دنیای و خراب کری شوی حد درباز کرنی افتشتتین سری انسانه رب العالمین عز وجل انسان بخو عزای وجی ویل سر حدکل سر قیسکی وجی کری دیتنا ما حدکیه حتی حدکیه گلیبونا مجی عینی و مثلا دنگ گل بلند ام گلی نابن ید گل نزم جی ام گلی نابن گوه ما رب العالمین عز وجل وید حدکی ده چکری آویدنا قلب ما عینی و بهستاندنا ما عینی و گهریانا خون آمد ناف دمار مد عینی و برای خواب دنی هکر زیده به تانسیون ده رابط هکر گیم به تانسیون ده کبده یعنی هر دوکاجی انسان ضررت بینده والحاصل شکری بگیرن شوی بگیرن هر تشتک بید حده ویده بده دما حده خود درباز کرد آنجی کمتر کرد هنگ انسان جه ضررت بینده نخو جماعت عزیز رب العالمین عز وجل انسان جیویل سر حدکی چکری هند حد و حدود جیوه بو انسان چکرین لازم انسان حجبا حد و حدودها بده بله شول کرن شرط ام شول بکن بو خو بو مالا فرد چونکه خودم بکن بس به حرص و طماهی ام خبابین دنیای و ام گوتنا رب خوشبیر بکن هنگ ام نابجن او حلال حرامه هنگ ام فائزه جی خون ام مال انسانا جی خون ام ظلمه جی الانسانا کن رب العالمین عز وجل بیجد هند کسویت هین بیجن یا رب تو خوشیا دنیای بدیمه قنجیا دنیای بدیمه بواد آخرت ده نصیب نینن بس دنیای خوازن بوال آخرت نصیب نین هندکش انسان جویت هین بیجی یا رب تو هم خوشیا دنیای قنجیا دنیای گلوه تو یا آخرت جی بدیمه و تو مش جهنم پارزی رب العالمین عز وجل بیجد ام هر دوکاجی دنما مروف نشخولت چینابد و مروف حد خود در باز بکد شخولین دجی هنگی جی مروف دکفتد گناه و حرام یاده خوارن امش حد خزیده تر خوارنی بخون او خوارنا کو جیانا ملسرویه تی ضرری دتما ام کمتر جی بخون کمتر کو چنده کو احتیاجات ما بگ نین شوی جی همه ضرری بینه کرسینی مسلمان عزیز هر تشتی من حجه کرنا ما بگیرن هر تشتی ما لازم حد کیوی هبته لازم حدود کیوی هبته برای خواب دنی امش حد خود زیدتر سیرات تلویزیونت کن تلفون و اویونا و اینترنت و سوسیال مدیا و ام مجولن ام تازه خواهان آستینه وی نویجه مد شد اما دو وقت ده تشتا خواه ناخون دو وقت ده ام ناشن سر شوله خواه والحاصل جماعت عزیز دین اسلامی حد مبومت بیجد رب العالمین عز وجل حدک بدینای حدودک بدینای مادی معنوی گوری
محاش و حد و حدود هبدن بتازعي أمي حياة خوا بردوام كن. رب العالمين عز وجل مشوا كسابن بسدن أو كسي هاش و حد و حدودها رب العالمين عز وجل نور إيمان الدل مدى جش بكر إيمان الدل مدى قائم حاكم بكر بهنا ما يدو ماهيه ملسر إيمان